machafu ambayo wanaongea hayo. Ni hatari. Unapata ujasiri gani wa kusema kuwa wakutomwalika mwenzako kwenye harusi yako? Usilipe ubaya juu ya ubaya. Na hata ukifa anasema usije kwenye msiba wangu. Ni vitu vya hatari sana, mpaka Mungu mbinguni anashangaa na malaika zake. Miili yetu ni hekalu la Bwana. Tubadilike. Watanzania tumetembea na laana, muda mwingine matatizo yanatokea kwa sababu hakuna upendo. Kila mtu angekuwa bilionea, angekuwa tajiri kama tungekuwa tuna upendo wa Yesu. Yeah. Yesu ni mfano mzuri tosha, alikuwa na upendo. Uliuona upendo wa Yesu? Alikuwa anakula na wanafunzi wake. Alibariki zile samaki. Yesu alimpenda mtu mwingine kwa sababu alikuwa anabariki mikate, alikuwa na mikate, samaki, alikuwa anachilia baraka.